everyone, welcome back to my channel and thank you so much for clicking on this video. African celebrity news he bolela gore mosadi o ba reng ke Faith Duma ke mosadi o leng gore ke le kgarebe la ba Moseleku la bo 5 ka ge ile gore ba aleja gore ke yena go kwagala gore Lindiwe from Mkhokha ga se yena e leng gore ke mosadi ya ba Moseleku he bana ba fela ba dira content go me mosadi ya Moseleku wa bo 5 ke yena o e leng gore o bonagala gona mo lona la kgarebe le botsele gomme Snee yena o postile picture gagwe a bontšha o kare o pregnant ke ge ba mo tsenelela ba social media ba mmotša gore a e ka ba ile gore o khulelwe gape na a e ka ba ile gore o direlang selo sa go tshwana le seo ka gore o na le bana ba babedi ene ebile ga o ba hlokomele ge o e ba pregnant o itlo ba le ngwana mongwe wa boraro a e ka ba ile gore o tlo hlokomela ke mang goba mohlomongwe o change o tlo kgona go hlokomela bana ba gago mola ba bang ba bolela gore dithapelo tša ba Moseleku di kwagetše go modimo ka ge ile gore o rile o tlo ba le bana ba e leng gore ke ba 20 jwale modimo o mo arabile ka Snee ka gore Snee a be le bana eno ba ile gore ga se a mo araba ka tsela e leng gore yena o ba rata ka gona jwale Snee ga fetšana ba phumula picture ya gago mo go TikTok ka ge ile gore o kwele ba mo roaster ba mmotša gore ye wena o suetše ka roomong ya gago go šetše o le pregnant e ka ba ile gore go e ba pregnant maikemišetšo a gago ke eng ba yo ba mo roaster go mo roaster ba re o ikemišeditše eng ge ile gore o tlo ba pregnant gape ke eng ntho e leng gore wa e dira e leng gore ya bothuša yo a ke rate ka mokgwa e leng gore be ba commenta ka gona ba mmotša ka gore bona ba o tlile ngwana batho a e ka ba ile gore bona ba tlile e le gore ba tlo mo šala ka morago go fihlelela gape taba gore papa go mo expose ka se be taba gore bona ba swantse gore ba phele ba mo šetše ka morago bošego le mosegare ene ke nagana gore taba gore ba Moseleku a šale Snee ka morago a e ka roomong ya gagwe a bontšhe gore room ya gagwe e be e hlakahlakane ka lebaka la gore Maqele o ile go yena a mmotša gore o ka ba ile gore o tlo hlokomela Snee na ka ge ile gore Snee o le yena gore o duma gore a ka mo rekela koloi jwale a bona gore se seng se nka se dirang gore batho ba dire ba tle ba kgone go hlokomologa Snee ko gore ke bontšhe gore Snee ga a hlokomele ka mo e leng gore o a dula mo e le gore ba Moseleku le gona o lla ka gore Snee ke motho wa go tšea tšhelete ya gagwe a ja tšhelete le masogana e leng gore o tla bane le yona gore ka mokgwa o tšhaba gore ya ka mo rekela koloi Snee o tlo tšea koloi yela a ya go e bapadiša le bašimanyana ka ntle ke tšona tšeo tša Authentous Temple. Thank you so much for watching. Please forget to like, comment and subscribe. Lerato ke leo. Tada.